unidos, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Yupaychanchi mashikuna shinami ñukanchipas kaypi kanakupanchi rikuchishpa riksichishpa imanalta yalinakupankichi kay inti pullakupi suman apaykuta chaskipaychi nishpanipanchi tukuylla llaqtakunapi rikushpa katimunakupi shukta mama llaqtakunapi ñukanchi kichwa runakuna ari shinami ashtamar kay yalishka punllakunamanta kay Ecuador mama llaqta ukupi rikushpaka hatun hatarikunami paktarimushpa katimun Ari ashtamari kay ashtaka kay risikuna bisikashkamanta shinallata kay hatun tananakukunamanta ka chunga manaykunata churashpa kanashkakan chaykunata mikunankama mana respuestata kun nishpapas ninakuna chushnaka chaykunamanta mikunanpika kay hatarikuna paktarimushpa katimupan kunankamanga kanchis punllakunatami ña paktachishpa katimunakupan kay hatun hatarikunapika shinami ñukanchipas kaypi rikuchishpa riksichishpa katimunakupanchik tukuylla mashikunaman nachu Tawka rikuchik kunamamaga ishkay chusku kalinda rikunchik nachu paykunami Quito llaqtaman rinakushka nachu refuerzo nin nachu shinaka chay takikunaman riksichishpa katimuparka ashtamar kay unión kay espejo kay unión de espejo ukumanta ñawpama pusha nachu shinaka chay takikunamanpash riksichishpa kanakupashkanchik yupaychanchik ñukanchiwan pakta yalishpa kanakushkamanta Alizachukapanchi mashikuna sumana paykuta chaskipaychi nishpanipanchi Shinamikapan yupaychanchi nishpanipanchi ñukanchiwan pakta yalishpa kanashkamanta Yupaychanchi mashikuna Aló. Pero nunca llama, ya no son los rayos, no digo chico, pero shinaka wera mashushi, ya listo. Pero radio tapa na wea punika, pero yo que más estoy hacer. Ya shinaka, pero ya no de una, pero imagínate, pero que impacta cuál. Avancemos, compañeros, avancemos. Tranquilos, pacíficamente, tranquilos, vamos. Vamos, jóvenes, por favor, por favor.
Kuangi perinyuka na wewe kuniti. Ya, listo. Ya, listo. Ari masiguna yu paichanchi yu kanchiwan pakta yalishpa kanashkamanta kikinapa llakta kunapi wasi kunapi imashnami kay ashtamari kay ali kayna punlla kayna tuta nipan ashtamari kay militariskunami Quito llaktaman yalinakushka shinapas kay San Rafael Kitichipika mana yalichu sakishkanchu nishpami villachinachu chaykuta kikunaman riksichishpa katimunapanchik kunanga kutinllami Ibarraman tigrachishpa katimunajunachu shinami kay paykunata villachishpa karkanachu ashtanbari paykunaka refuerzomi rinakushka nishpami villachinachu ari chaymanta ñukanchikpash kaypi tukuylla ayllukuna tandanakushka ayllukuna washikuna ashtamari kaypi rikuchishpa ashtamari kumpashpa katimunajupannachu militarkunatanachu shinapash mana imapash llakikunaka kunangamanqa rikurinchu aliguman tigrachimunajunachu aliguman tigrachinajunachu Ibarra llaktamanllata tigranajuchunachu shinami kapan kaypika tawka ayllukuna washikuna tandanajushpa katimunajushkanachu shinami ñukanchikpash kay pachapi kikinkunaman rikuchishpa riksichishpa katimunajupanchik yupaychanchik nishpa nipanchik ñukanchikwan pakta yalishpa kanashkamanta iruma uyachanta kaypi kanajupanchik kikinkunaman rikuchishpa riksichishpa yupaychanchik nishpa nipanchik ñukanchikwan pakta katipaychik kay villaykunata riksichinajupanchiknachu Arishnami rikuychik tawka pacha ayllukuna picha suta camión nipanchik rikuychik paykunami refuerzo rinakushka ninachu ashtanbari kay Quito shinami ña kay Magdalena Cuscapi kanajupanchik tawka ayllukuna washikuna El pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. ¡Fuera! ¡Fuera el inepto! ¡Fuera! Shinami ña kay pachakunapika Otavalo kitiman shayashpa kanajupanchik iruma uyachanta kay kanajupanchik rikuchishpa Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo viva. No diálogo, ya no. No diálogo. Queremos fuera. ¡Que viva Radio Uruguay!
shinami kakamuna ña Magdalena Cuscata Yutawalo Kitima chayanakupanchi nachu shinami kay barra Kitimanda estamos kay militares nipanch paykunami kutapi yaminakushka shinapash kay San Rafael Kutichipika mana yalichu sakishkachu chaymandami kunanpika kutinja tigrachimunako nachu kutinja tigrachishpa katimunako nachu kutinja tigrachishpa katimunako nachu shinami kanchipash kaypi rikuchishpa katimunakupanchi. Tabalo kitima chay nakupanchachu. Ama tigra chipaichia. Ellos los venimos trayendo, mi señor, desde lo que es de la bajada de Puerto Lago. De Puerto Lago. Sí, ahí los alcanzamos porque se nos habían pasado. La verdad, nos hemos... O sea, tenemos que estar aquí unidos. Entonces, los encontramos, digamos, lo que es en Puerto Lago y desde ahí los venimos escoltando hasta poderlos dejar aquí en Otavalo. No los hemos topado para nada. ¿Cuántos camiones están? Son 4, mi señor, y como 4 camionetas. Aproximadamente, ¿cuántos militares estarán? Siquiera de haber unos 200, de calculo yo. 200 militares. Todo el pueblo es más. Entonces ellos han de ser refuerzo, ¿no? Y la verdad que será porque primero se nos pasaron los policías, bueno, ellos ya hicimos regresar. Sí, pero ya se Imanaya. Imanashta kapangichi mashikuna suma napaiguta chaskipaych tukuylla kay ilumawi chantata uya mashikuna ishukuna shalata shukta llaqtakunapi imashinami kunan kay tutamandapi mi militaskuna yalinakushka Quito llaqtaman nipaman sangre chaymandami kunan kay San Rafael manda kitiya ishukuna mashikuna katanta kunaman nachu chiwan pantayanishpa kalashkamanta killikunapas llaqtakunapi rikuchishpa katimnakupanchi ilumawi chanta kaypi kanakupanchi. Ya mi Otavalo kiti, imagíname, militas con esa mala con la chula, que ya tira una copana. Ya mi Otavalo kiti me llama una copanchi machicona, ricuchishpa, hasta ahora que hay pachacunapi.
shumashkuna kanya Puerto Lago manda mitira chispa kana kupashkanchi niswami riksichina chu. Shinami ñukanchipas kaypi kikunama rikuchispa riksichispa kana kupanchi nachu. Ari rikuchi kaypika tawka ayllukuna sandanakushka nachu estamar kay punllakunapi kay domingo inti punllakunapi nipanchi nachu. Ari rikuchi. Ahora markapika ashtawan ayllu kuna mashikuna ashtawan tandanakushpa katinakuta rikushpa kana kupanchi. Ashtawan kay alto costo